mi smo bili i ranije možda skvarani, samo u manjoj mjeri. A ovo je sad, Crnogorci su probijali na parove. Prvi ja do njega, a sad lopov ja do njega. A kako, brate, kako drugačije, ja ne mogu. Ja to tako osjećam i vrlo teško preživljavam ove godine starosne. Kako je moguće da svi kraduckaju gdje god im se pruži prilika? Gospodine, jeste li čuli kad svaka stara riječ ima svoje značenje? Nisu to bili mutavi ljudi, no oštroumni. Riba smrdi od glave, gospodine. Nema kulture, bahatnost. Odakle ta bahatost? Kakav je profesor, takav je đak. A ova politika, poharana je ova Crna Gora, nagrđena je, opljačkana je šuma, nagrđena je sve. Znate, gospodine, da je mene sramota, penzioner imam 230 € platu. Sramota mi je da pođem u prodavnicu da otvorim one 100 € da usitnim. Ona nesretnica otvara oni na pšenik ovako, pa bište, hoće li najžutu paru da kupi kilo kvaret mlijeka i leba. Kako građani nemaju malo više kritičke svijesti i te građanske hrabrosti? Nemaju. To su tetkice s***ma. To i tako zovu tetkice s***ma, gospodine.